and also be boa palma akwansia ekoso ya kwanse ponso na no so etimi abafom diwo tu me ne wo kasa isa brekura nsu eto ensu a eto pa wa akra ha yen dome ha wa ba hapen ensu brani bi eto no anya asam ketwa ensu so to se ya enna etere bi e de sa wo hawo no eba kamri katente eni ade omanfo mo ni na ho eniema esese eni ade sabre ye nsu ya sha ase eto sabre ya na ye nhwe animu no ede afutuo na de be man ne ede atwato yo afutuo kakra me de be ma bra nsu ayiniti a etoto ne se ye nsu ban bi te se nsu mu na ya na nsu to na ya etete mpotem a ebembe nsu san ne ade no na yakofa igura ne aye standby ye mfa hu se nsu no kura be hwen ye twen se nsu no eba be se ne ehwe ye bola ne ade agum me gidi se sa suban no after 2025 there aye yie e wo se Ghana for eboa yen na yetimi jai sa suban bone ya edihwehwe bola edigu susuan mu ne ade ye nten hunu se bola na edigu susuan ni mu no yenimu de ubon se ekọ nanso ebekọ akopie ba bi a entimi nkọ na akọ akotoku drains ahodo na nsuo no to na se e wo se ka susuan ni timi fam no entimi mfam nti na ma flood na ba flood no so ba sebi ebi a wo na akoto bola gu ye no ba bi a ote ne bi a wo soro kakra enye wo ene beka wo japade ana se be ha wo dan a wotim na akọ ha won a wo downstream na e de o how kese pa e de aba nti number 1 nwura ne yefia ye twen se nsuo to na ikohwegu gates mu ni ade no yenjai ye tosu mienu bibi te se gates ni ade e wo ye mpotemu no ye nhwe se de wo ye mfitire ni ade no ye betumi aye de frɛ no communal labor oho ya pomuden anase ye nkwa hunti ye ntimi ntiti sa gates mu se de be ya se nsuo to a susu anda timi anya baabi nso so atimi aye den atimi afa ye best assemblies no so local authorities no so ye nyina ya organa ha yenim baabi a nsuo to a eho no etayiri baabi wo no ma topography na nkasa no eho no wo ye kan say bonhwam kakra anase eho no wo down ayi kakra chese nsuo no free esoro na eba ebeta ho ye best say baabi atete sa drainages ade a ewo sam potable nyina no won hwe na won team big drainages ne streams ahodo a ewo we potem no so no won hwe na won team na efi ne silt anase susuan na yen so so a ensuo toto ne ade a ye wo a lot of activities a ye ekoye wo krom se ye ma ye radio ene ye weather forecast won wo ma wiem nsatraye enho education na enim se sada we nsuo beto ebi nsuo ebeto no ebeto kese na fa akon aye kɔ no se ebetimi aye rescheduling na se ebetimi a planning yen activities na me a planning in such a way say enkonkofa or how bia mana nsuyiri nkɔte yen na no nso so nkɔfa haomba ye best strength so yen so so use cars ahodo ebre eti sei mu no se nsuo tɔ na se susuan ni ade ne nam kwan no so a kebeya yen pack ye cars no ewo baby like along the shoulders of the road nsuo no entimi ema me hadwen ana so se nsuo no to na ewo asoye bi ana ye oba baby a nsuo no to ya ye ntwen ye hunu se nsuo no ato ate ansa na ye ko ye se nsuo no to no ubekọ na ana se wutua fa nsuo nim nsuo hu ye den mpempi no won a wa price o be for so afa nsuo no bo se nsuo no afaka no na e de ohaw kese pa e de aba na ye kanite so no na ye sre se ye mbo ye homode ye nso so a ye titi baabi a ye nim se tan bi nsuo beto bia no ebeyiri no ye nhwe na sa abre ya no ye mfa sisi bi engu apem se ne ye wo valuables bi a nsuo no kana ebese ya ye mpe kana no na nsuo no enya kwan anya den entumi ankom na ye nso so a baabi a ye te no nso no ye nim se eden nsuo be ba no ye nhwe ne relocate se ye busuafo bi wo baabi a won te no nsuyiri bia ne ade enko ha ye enko sere won na ye ntimi enko bo ye ye kan say ye sese e wo sa bia ye ho for some time kopim se nsuo no kura ni be ba form a ye nya issues with flooding said ye be ya ye be nya ye nkwa na ye nya
yen japadeɛ nso so yabɔ ho ban Yo. na ebere mu no yen kunya amane bia efa nsibire ho yo DO2 yɛda CP sɛ numre education a wode ama ine mu dɔ yɛde bɛyɛ adwuma na nsuo yi tɔ yi yɛde anamo sisi ye na enkwa ɛne agyapadeɛ nyina agyina so yɛda CP service national PRO ɛna wabiebie yɛ ne no hot bite deɛ fa yɛ no ɛyɛ kan kwanhie si wɔ yakwan so ɛbra nsuo ɛtɔ anamoto a yɛbetu ɛbɛboa yɛn na yɛde anamo ɛbɛsisi ye na meka mo sɛ hot bite no Leicester Ghana Limited ɛna ebu yɛ chidom wɔn mo de Yas toothpaste ɛne ne brush aba na Yas toothpaste ɛne ne brush no sɛ wode chichi wo sia ɛma wo se agyina na naso Yas toothpaste ɛne Yas toothbrush no ɛno ne obia ehia bie eti sɛ wokɔdwa so a wobenya bisa wo nkran no afrɛ 0501619588 0501619588 ɛna Kumasi yɛ 050-139-0338 050-139-0338 wosi aguwa numu ena kyerɛ w'anim nyam wosi aguwa numu ena kyerɛ wo nipa pan wosi na kyerɛ wo a wo pɛsiri te sɛ Akosua Aboagye na wahwɛ wosi yie wohwɛ wosi yie na timi aboa wo yie ankasa wosi kɔ yie pa wotimi sɛ da bia bibia agyina baabi agyina wodi akokoduro ɛsere wodidi wie edura no pa ne enumere ensuo toyi awarefo a mopesa mokɔ yire no mokɔ mukuru no ɛyɛ atwitwiwose emfa garlic ni ginger no emfa koda bed no so garlic any ginger any ade na eno makoi na agi wonum Yas toothpaste whitening herbal total care na encare wose ene wotachremaso aye white brown green Yas no fa chisu bi hadi ododo mu aye wose kura wonu ne ho se nyamede ne ma wo evise wose nyamede ne ma wo no wo hwe ne yie wo ma na nya kaka enne na tokura bedem enne na wotu wei da bia wosisi a ewrade etu di me ba asase su nti wanyi obi amfama ankogu nanum wanya obi amfama ankogu manum sa asimasi anaso obenten adan a won fa Yas toothpaste and the brush entwitwi wo se etina da bia na wo sinsu wo se no wo ye living tin what wo se no wo ye living tin what kasa etina how the Yas twitwi ne sia na wo se kura no wo seresere bebre etiene ye kan formal Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and the brush na kaseboyi esanso enam adamfopa radio Paris ayiko FM Kumasi Sompa 93.1 FM Kumasi Takwa Force o say ye Takwa 101.1 FM Takra de eye Sompa 103.3 Tachiman say ya som and was Sompa 106.1 and now Sunyane Aye Sompa 98.9 and Kranza Forces Sompa Yeni Huagro I was Sompa 90.7 Doma Aye Sompa 101.3 Sompa FM decoder so Facebook Aye Sompa 106.5 FM Accra tune in Aye Sompa 106.5 FM Accra Sompa FM Live Yeni YouTube Aye Sompa FM Live your website Aye www.sompaonline.com ya umeso ya ba ya didi aka nyina ebeto so eno hot bite ya onua no nsia na nya abo na ye kire mu no de di mu akotene ya abati bi ne se Ghana Medical Trust Care no mempene de atodwa chese no kwasem ne ya abedom Ghana na eba amankonim ne apomuden papa nso aba boko emabuna wo ho na University of Education Uniba Chancellor woda no de tudwa chese wo mo masundwe enye de da wo mo komu ne mom enye ntokwa yababa wura Ghana Bar Association enye wo no ma yeton sade ne mom emranimfo wo no maboboa no na enhyiamudi a wo mo koye ensama wo mu suasuaye no de etua mu poten ya wo pese Ghana fo enhunu na num se pre papa prekon Dr. Papa Kwasi Ndum na manyoko nso de krata ba abonten a won mo se maame toku no yi a wo mu yi no no wo mu nso aka bi e de afa ho afoforo ka we ho na anwumerebrei no nsia bo na ya ka ne hyew hot bite ya de etoa wo so na mom enam Sompa 106.5 no esanso na Madam Fopa Radio ne Paris France abrochimamu eno achi Sompa 101.1 takwa 103.3 takra de 101.3 domano no
afi 106.1 enu ye Sompa Tachiman 98.9 Sompa Sunyane 93.1 eno Sompa Kumase afi 90.7 Sompa Nkransa ayiko 100.9 won mu Kumase santimantemu ho a wotu ye mpete Sompa 106.5 FM Accra Facebook waje nchiro betimi akwa akogya ho afi ba bia FM stations akese no wo decoder no so no Sompa yeginam se franka tune in ye wo ho sada na akọ online no so nso a obenya www.sompaonline.com eho nyina ensempai ya boaboa no de akwa akogu ho a etwaguo na enwuna adwese no sede oba pa kan no ye atwo se Leicester Company Limited a wo ma ye yaz no wo ma ne kura yemu na na kwayoje si enye yemu wo ka ye ho bi 21st clinic yi nupa me ye nom sciatica expert na Haxa capsules na mixture wono nso e ka ye ho electronics no Electroland Ghana wo ma diamond na enwumre me ne me woman triple A mine ne me woman yegusu a ye de nsem no eto awo afi yen hyase na ententem yentutu ne sere ne abasa esanse ebre no eni wafa na yen so yafa enie mampani John Dramani Mahama wono na wapa de friend se Ghana Medical Trust Fund no foto a eno ma ya hotoso ewo ya pomudin mu se de beyo na wo bibia yare bi hyehye no ho titru yade aye kwankro na ho kabo no aye bibia wo ho a se bi eduba bi aye hwesikania se yebebo saa ka ne de ene yemfa mpa daka na chese uwa na yehwe animu no wa ye nhyehyɛ se beyo na saafoi wo mbenya pomudimpa na empo wo munim die kura wo betimi ekutam ede asomomai na won kwan so wo betafre ho na Ghana Medical Center where University of Ghana wo mo ho no ene wokokopa ho ntema ene dedue ya benedei ene wo bo so se enye se bia eba na aba behwa ya afo keke akọ ne mom eya ni suade hunu ne botae papa bi ne ahotoso ene ede bre wo man titru ene ya pomuden. Ladies and gentlemen, today we're launching more than just an initiative. We're launching hope. Hope for thousands of Ghanaians living with chronic diseases. Hope for families battling the overwhelming cost of care. Hope for a future where the quality of life is not determined by one's ability to pay for essential treatment necessary. The Ghana Medical Trust Fund will support specialist-level treatment for a range of chronic diseases, including cancers, diabetes, cardiovascular diseases, chronic kidney failure, stroke, and other complications. It will also progressively expand to cover convalescent care, palliative services, and home-based support. Support from the fund will be based on formal applications, carefully vetted, and will focus on costs not currently covered under the NHIS. University of Ghana Medical Center UGMC eho ena lanchinyi ekoso na mampani wie no wose ankura nyuma ahodo nso womfa ohunyim na womfa nkakra entum se de beye na sika no ebekwa animu na atimi ahwe ayafo dodo ewo man mu enti wo bobo so no kire se wo ma ye adwuma ewo sika wo kwa adwuma mansefo afesika kra bia ahodo enyumaku etese Sompa mosa safo enyina mfa ohunhyem esanse wo mo adwuma mu ma ebeka ho pa titru bankefo no wo mo adi wondwetire esi wo mo apretwa mu nso ebeka ho bi na eba ne sa ebeduma boa ama yenya pomudempa na afi enwuma ahodo nso ahoden abam na atimi agina. I'd like to encourage all corporate Ghana, that is private sector and state sector, to annually devote a portion of their community social responsibility to Ghana Medical Trust Fund, because it's going to do a lot of good to our country. Mampani Yohane Dramani Mahama no wie no wakan pledge enye o my wona ne bia na mom wakan se wono anakatua wa ye adwuma se mampani e wo man mu a ye ditua ne ka no wo chemutu no wode fa aso saa Ghana Health Trust Medical wode aso asene enti bosumi bia na katua no fa pe no obeje fa aka no wode wuram. But on that note, I also, as the initiator of this laudable program, would also have to give something. And so I've pledged half a year, 6 months of my salary to Mahama Cares. I'm not yet being paid. They say
they say Accountant General is still doing something. But whenever Accountant General finishes, 6 months of whatever I'm entitled to will go into Mahama Cares. We ya bosha mampeni John Dramani Mahama wodi ashe Ghana for efa saa foto a wabo se de behwe apomuden titru yare a ne bo den na aye kwankro no na yakopie ewo menhia ahemfie na yenim se asante hene wotumfo se tutu otosomienu na yebo ye dia na yakɔhɔ ye ntomam sabrei ya kyekere dia so no se wonhwɛ ema mampurusi ni kusase ntɔkɔ ekoso wobɔko no wompa asɛm no pomasibrɛ na abusuanom yenu nyina asomdua bua no womonom ne pɛpɛɛpɛ enam so ama menhia hemfie bamba ho nsɛm die ayekete bamba ho nsɛm agina bamba ho nsɛm ekoyie sɛ de bɛyɛ bɛboa ama wotumfo sɛ tutu otosom yenu Ken Solomon otosom yenu no wahwɛ na waye bibia pɛpɛɛpɛ na ma asomdue ho nsɛm a yɛpre si ebenya na teme abam enti parties ni mienu nyina busua ni mienu nyina no ekopie wo menhia hemfie na wo muduru sɛ de na bambo gina mu no ɔmanfo na anya asɛm ketuo mampurusifo bambo kusasifo bambo wo bia gina na so akyese ye hwese bibia bekoyie papa efisi empese bibia bewuram asomdue ho asɛm ne ye ba beka no heavy security great security ani ye die pie ewo menhia hemfie no na wo kyerese ampa enibre aba eye adwumaso ne adwumaden na empanifo ebeye na yensentro ni bawa beidu aye de pampin se ya enya agorokra na ubehu asrafo ewo ho na fe policefo fire service for nyina ba begu menhia ahemfie said ombe boban na fe de asem no asantemawura na fe ebetna no waka na so group so na akosi agumeka se ebre awiabre mu ekọ animu no ebehu se afanim yenu eye mamprisifo no kusasifo no enya de se nyina bebo mu aba ohene yanim nti omo ye se ene mamprisifo na ebedi ka ba nti mamprisifo edi ka ba behia ohene a se etiefo eti ebeko Facebook ombe se na ehyen ekofo mo baaye no etwam ani nyina etwa bi a etiefo ho donti omo na edi kan baaye na omo baaye no akosi ameka se omo anhyeda nche pisa isa se asem de na ka asante himpo de waka kwanu anti we de ye no nto aso keke nti omo kowura ho na anche bia be se don hwere ba kope nneja omu pie ya omu akoba bi a omu free ebaaye enye se omu free eya asantema mu akoboko de nenso omu da so ha okoba bi omu kwa rest na enu achi no konsi ni ehu sa free de kusasifo no so anim na konsi ya na anika omu se kusasifo no eba no mampusifo ndi ka ba ko na ekofo mo kusasifo no ka mienu ehye mienu mu a na ekofo mo de omo bae na je se omo no omo dos tipa na ebro mbejuri yenso na omo chitafo no so edos ni ba na nso ni mu na esa na bambo wonsem ayire pampint no bibia ededa akwa mu sene na ewo se ekono na nso ni mu no yamboa ekena yate se afa na asantemawura ebeto nsa afa afa ni na omo afa die wati afa ni bia ne nasem ena de omo ba na maako na ekena de obetena asem wato nsa afa ni na ebra omo nyina bejuri ye no aye mampusifo enu kusasifo bejuri ye no yenya kwanya eni afa ni mu bi edi nkomo ye pese ebre mu ye de bre ni yeti sene omo si eka omo nsem fae. I'm very, very confident in the sense that one will accept defeat. In fact, the person is not accepting defeat because he is not able to fight or he don't have the equipment to fight or he's accepting peace for our development. He's accepting peace for the unnecessary killings to stop. He's accepting peace for the growth of Kosau. In fact, we are in the Central region here and we have so many different tribes here. It is for the development of Asantuma. We are mention him fear mampurusini kusansefo ekopie ya agro ni poso bamba ho nsem pampe wotikre wani brewe so wopem so wotumfo se tutu otosom yenu King Solomon waso asem mu dendenden ena umuduru ho mo anche fisa asem ne de wo ma chance dadada ena bawa beitu edema yedi akire yenim se kwantintin bia kopie kotia enko wiase no mampurusi ni kusasefo betena wasomdwem ama asase no adwoboko eno no etese enkwan adwo etano etimisa binom na eno ena University of Education Uniba afibia wonoma ewie school
na wo mutu hyiregu onso ehyira wo mokosakose ema wo kodi wo nimde ekokosomo maimu ne etoso adunu nkono na wono mawie enti ase adwabo no na chancellor oda suapon no ano na wono anso na ye ohempopura wo efutu na no matrankonwa na nyigate ya wotoso ason anase enson wode tudwa chese emabuna wono mufiri boko wo mo masundwe enye komade ye da wo mukomu sense wo mbebo entokwatwene na sabre ya ebi mo awie suku na ebinum so firi fa hoyi no de wono masua ye fa sondwe ho wo mo nkonkobo ho dawuro se de beye na wo befa de ato homene so na adom aboa ama boko adwo na fe Ghana nyina nso adwo nene gate. I rise today not only as Chancellor of the University of Education, but as a concerned Ghanaian to make a heartfelt and passionate appeal to the good people of Boku and its surrounding communities. Let peace reign. Let the guns go silent. Let peace speak louder in Boku. Let us silence the guns and raise the voices of reason, unity, and brotherhood. Let us remember that conflict only brings suffering, loss, and destruction, not only to lives and property, but of the future dreams of our young ones. Boku is a land rich in culture, strength, and resilience. Its people have long been known for their industrial spirit, but today that spirit is being tested. Families are being torn apart, children cannot go to school, and livelihoods are crumbling under the weight of persistent violence. We cannot educate a nation where part of it burns. We cannot and must not allow this to continue. Nenye gate ya otoso wie ya pe na Vice Chancellor Edemasuya Pono Professor Stephen Jobson Mechua wono so edibisoso ene wo chese one day woka edi akere wo mo se suapon no banu egina so se ekura ne mudie mu adwumaden ene wo som no te sa som papa no wo momfa enkoye adwuma na emma my Ghana emfa ne tempemfira. You have journeyed through sleepless nights, tight deadlines, personal sacrifices, and moments of doubts. And today you stand tall, adored in success. You are not just recipients of degrees, you are embodiments of determination and a proof that hard work pays off. As you step into the world beyond the university walls, I urge you to carry with you the values that define the University of Education Winneba. Discipline in your actions and decisions. Excellence in your pursuits and service to your communities and country. In addition, we have boosted the examination unit of the college by appointing additional examination officers to support the growing demands of academic administration. These strategic investments are already contributing to faster turnaround times and a more efficient system, enhancing academic experience for our students while enforcing our long-standing commitment to academic integrity and excellence. Eno Vice Chancellor Dema University of Education Uniba Metresi Mpesua Pono Professor Stephen Jobson Mechua and ate say wakasai. Yeah, yeni ekuro no yedru 14. Na municipal chief executive officer awada Infantima Municipality Central Region Honorable Stanley Akwa ayetafa ni KK so ono obaye na keta hyehyɛ ne proyede won soso ewo na mamuom enti revenue collectors umu a mojije toade ama aban no monya hɔyie sɛ munnim na sɛ moyɛ madwene secretary hyehyɛ ne proye ebekɔso wo mutwumadie mu a ene edi na ayamo mo bua kra ontena ho ma revenue collector mo megu NDC ani mu ase na mo megu nani mu ase ebi se wo si mampanyina nam se MCE e won Fantema municipality eti se wonnim ne e kasa kwagiska na wankwaje bebia sasa wo giwudi bitoso ana wanfa amade a ene asem na ato wo wonne Sompa sencho ni erekanan a wono na wosi anam ne mfimfim mantem so afo ono bo ekopanyin ochire aduamoa
etwetwe nkomo no omo chem so omo ni swade hu ne se wo mo pese projects ahodo ade asie ne so no sika biara se fata no abem pepepe wo ye contractor wo ye wadwuma adwuma pa ne adwuma so ne adwuma den na wo ye na ma mfimfim mantemmo afa ne ntoma pa efra one bia impo do your certificate no ko hwe adwuma no kra mo na wasa enti bibi boto me ma no table ma ko me da me head ma jo da ma kasa oba na ma bo hwe adwuma ko sa na ansa na ba mo bi certificate na wa chi exams ma mo be mo exams so da me mo certificate enti nda na me bo hwe exams so ye na me na pass ko ma kasa me ba he so me sia wa ko no wa adiya kasa o hi ampa de abibia edwuma bi to dem baba na applying another assignment will identify problem B. In this case, be a minimum you don't know what to do or plan on what when you baby what's another command cassim quando to call a Domaso Quanda. Be a thing for now yet to know the congestion about what to do. So say we know ya here. Ebona azuna impana na wo brain to ye no na ekoja fufufu nse onse bo na rutu na no ntu oja ha obo ni nye bi nto batsena ho nti bo na yes new market na da man first new market na da nso na adadafo na what baby a yes nchon ye na wo mfi no what yo nti mese nti na be so coordinated the data ben na wo wa we a be chema anwoni nsa adono wo ye won sa akiri amasa fufu bi benye bi mpo a ono so we be wa basala edama ye mu bi da ya ti bi so da my MP 8 years me baby a wo see shops stores na do where 85% of the shops no ko hona one year wa bi na oboto adepo nti ono wa kwaje akoto na fi na obojo na oboto me was what go mo na da baby ato no yen bi nti me MC rekade da man hwehwe yim ne yen be make sure that yimpa na ona monti aban kada obaya de ana adwuma kubi ka obaya de won sanka bi ena de mfimfim mantem na agro ni puso municipal chief executive officer one fanteman aye fe no honorable Stanley Akwa netafreli keke eno ne central regional minister honorable Ekopenyin Ochieduamoa ene NDC for ka omo hubo mu eno omo so omo ko hwe project ahodo se omo ye no omo certificate certification of projects enum no ena honorable Ekopenyin Ochieduamoa wakasa ye wono ena ye central regional minister na semfimfi mantem so afo wo wie ye na municipal chief executive officer ma Infanteman honorable Stanley Akwa wono nso de wei etoso say tu na ye huduma mana de obotum da so eduma duma eduma yiso me kire igwe mutum ewie muzi dem no ba ye egozifo wotum na wato na aze na bra wato na aze so na o generate or revenue di masami na ide asami so ye the mechanisms and then hihye bugu apondo na onka ye dem ma otete da no we go no wie a se bi tu na gigi obe asami ye botum na ya fatim na ya hwede monitoring de ye hwede za ye kare won yeske oye oba asami modi tu asami numpuna na da mensin numpuno botum na ye di hinwa kom amama wanke boachi binizin we send mfibi abasa ya ati the receipt impu masami will provide na way with you your official one revenue